Sawa murakoze. Asante sana. Vuga kuri uyu munsi birasa nibigoye. Kuongea kwa siku hii ni mambo magumu. Ariko sinoreka kuvuga ubuhamya bwa mama Etani. Lakini sina budi sasa ya kuacha kuongea kwa hii siku ya mama Etani. Mama Etani yitavye Imana tumaranye umwaka n'amezi 6 n'iminsi 2. Mama Etani aliaga tukiwa na mwaka moja miezi 6 na siku 2. Ariko nje mbifata nkaho twari tumaranye imyaka 3 n'igice nkuko twamaze imyaka 2 mu rukundo. Lakini sasa mimi uchukulia ya kwamba tuko na yeye miaka 3 kwa sababu tulipendana muda wa mwaka na kitu. Muri iyo myaka 2 twari dukundana, naramuhamagaraga kuri telefone mu gitondo na nijoro. Tuliweza kupendana muda wa miaka 2, nilikuwa nikimpigia simu mchana jioni. Namenyaga ubuzima bwiwe bwa buri munsi. Nilikuwa najaribu kufuata sasa hatua kwa ajili ya mambo yake. Menya ubukristo bwiwe. Nikajua yeye ni Mkristo. Menya ubwitonzi bwiwe. Nikajua sasa vile yeye alikuwa ni mutiifu ama mpole. Tugeza ku ntambwe yo gukora ubukwe. Kufika sasa kwa hatua ya kuunda ndoa. Turi hafi gukora ubukwe, abantu bose nagiye mubaza. Tukiwa karibu ya kufanya harusi nilikuwa najaribu kuuliza watu wengi. Bose bagiye bamunshimira. Watu wengi walikuwa wanasema msichana huyu ni mzuri sana. Kimara kubibwira familia yanje namubabwiye familia ya mama Etani. Sasa nikaambia familia yangu, nikawaambia kama mimi nimependana na mama Etani. Barambwira ngo ni familia y'abantu beza, tiwakunze neza, wahisemo neza. Waliniambia kijana wetu sasa wewe uliamua vizuri kupenda hiyo familia. Ntabindi byinshi genda ukora ubukwe. Hakuna mambo yote yale mengi, endeni ukafanye harusi. Mama Etani twabanye mu nzu, tubana mu mahoro. Mama Etani tuliishi na yeye kwa nyumba moja, tukawa na amani. Tubana neza, yari umwana mwiza mu buzima busanzwe. Yeye alikuwa mama mzuri kabisa. Yakundaga abantu. Alikuwa anapenda watu. Yagiraga urukundo. Alikuwa na upendo. Yagiraga imico myinshi. Alikuwa sasa ni mwana. Yakundaga abana, wasangaga abana bose tubana mu ipilote baba mu nzu. Alikuwa anapenda watu wote bila kubagua. Bakaza waza mu nzu mu gitondo ntaraja mu kazi nka 2:00. Watoto wote wa piloti yetu walikuwa wanaamka wakija kwangu. Bakavuga ati nitubafungure televiziyo gume barebe katuni. Kuja sasa kuwatch cartoon. Bakirwa mu nzu nkongera nkava mu kazi 2:00 za nijoro. Mimi nilikuwa naenda job asubuhi, nikirudi jioni napata watoto wale wako kwa nyumba. Mama Etani yari umukristo. Huyu mama alikuwa Mkristo. Tugikundana akazambaza ngo sasa ntanga 10. Sasa kwa hiyo harakati ya kupendana before tuoana alikuwa ananiuliza, je, wewe mnapeana fungo la 10? Amubwira ati 10 jewe sinza ngishobora cyane, ariko inza ntanga kifaranga z'imyubako mu gihe revera yampamagaye. Nilikuwa namwambia ya kwamba hiyo sasa inakuanga ngumu kwangu, lakini sasa michango yote mimi huwa natoa. Iwambwira ko azagitanga. Aliniambia mimi huwa napeana fungo la 10. Mama Etani, huyu mama twakaza tuganira cyane. Tulikuwa tukiongea sana. Ubu muri telefone yanje hari akibamwe ifoto yiwe yacu ya honeymoon. Simu yangu kulikuwa picha mingi, but kulikuwa bado kunasalia picha yetu sasa hiyo mapenzi kabisa. Muri telefone yiwe naho hari habamo ifoto yacu. Kwa simu yake pia vile kulikuwa hizo. Ajaga mu kazi haba kumanywa nkabona rampamagaye ndi kumwe n'abacu. Alikuwa akienda job ananipigia mchana nikiwa na wengine. Kamufata ngashira mwijwi, yamfata gatangira guseka. Alikuwa akichukua simu sasa kunisikiza mimi akaanza kucheka. Namubaza tese niki kuha impamagara kambwira ati imba nshaka kumenya uko wiriwe. Sasa mimi nikimswali, je, ni nini mbona unacheka? Nasema mimi nilikuwa nafuata sasa vile sasa umeshinda. Abacu bakanseka cyane ati mufite umwana ariko muraca abana nk'abageni aza guhamagara uri mu kazi. Marafiki zetu walikuwa wanacheka sana, wananiuliza, je, sasa mnapendana, mapenzi sasa imekuwa mingi, sasa ni wazee. Mama Etani yari umama w'ubwenge bwinshi. Alikuwa mtaalamu sana. Niwe wakazumbwira ati sheri wanje ndabona amashati ufite amaze gusaza n'injuzu yafura. Yeye alikuwa ananiambia mume wangu nguo yako sasa imeanza kuchoka. Akambwira ati genda ugure nk'amashati 2 ugura amapantaro inza nkenera kubona wambaye uri smart. Yeye alikuwa ananitakia sasa kuvaa nikiwa smart. Mama Etani sinomuvuga muri aya masaha murangiza. Mama huyu siwezi muongee malize. Hari amagambo amwe yagiye ambwira twari dufite gukora nko kureba abana bari bavutse. Kuna yale maneno alikuwa ananiambia, kulikuwa kitu ambacho tungefanya kwa ajili ya watoto. Ndamubwira ati niyitonde nituva mu bukwe twari turimo abo bose tuzoje kubarebera abana. Namwambia ya kwamba endeni pole tutakuja kutamatisha hiyo ratiba pia. Abo bantu cyo gikorwa nshaka kuzagisoza nubwo mama Etani atagihari. Kama mama huyu aliaga mimi nitakuja kutamatisha hiyo kazi.
Yari yambwiye ngo tuzaje kureba umwana wa Bitwenge Eric, twari twamubereye pare na marene. Bitwenge Eric kwamba watakuja pia ukuangalia. Arambwira ngo tuzamurebera umwana w'umushuti wiwe witwa Yvonne Baneri. Alikuwa anasema tuangalie pia huyo mtoto wa rafiki yake. Uwo mwana ni umwuzukuru wa Reverend Mirungu. Huyo sasa ni mjukuu wa Reverend Mirungu. Arambwira ngo tuzaje kureba umwana wa Sebintu Jacques dusengana. Alikuwa ameniambia tutaenda kumwangalia mtoto wa Jacques ambaye tunashiriki pamoja. Hari undi mu mama yari atuvuriye umwana yageze mu rugo, atuvurira umwana iminsi nk'itatu. Ambaye alitibu mtoto wetu kama siku 3. Uwo mama turaturanye Nyamavira, ariko abaturanyi banje baramuzi, sinzi izina rye. Huyo mama mimi simjui jina, but neighbors wanamjua vizuri. Ariko mama yitana arambwira ngo inturiya mama yamukoreye ngo agomba kuzomuha igitenge ngo tuyoje. Kiwango alisema ya kwamba nitatoa sasa kitenge kwa sababu alitutendea mema. Uwo mama ico kitenge nzokimugezaho. Huyo mama kitenge hiyo nitanunua. Ndavuga amagambo 3. Mama Itani yishwe n'urupfu rwihuse. Wacha niongee mambo matatu. Mama Itani alikufa kwa kigafla. Yagwaye ingwara igihe gitoya ariko iziremereye. Aligonjwa mfupi, lakini ugonjwa huyo ulikuja na nguvu. Hari amagambo yambwiye ari saa 9 za nijoro. Kuna maneno aliweza kutamka ikiwa saa 9 usiku. Ambwira amagambo menshi tumarana hafi saha tuhaya tuganira. Sasa tuliyaongea kwa muda wa saa lisali moja. Magambo yambwiye ndavuga ngo amagambo 3 cangwa 4. Nitaongea mambo 3 ama 4 kwa yale ambayo tulizungumza. Mama Itani yarambwiye tese uzubona mbanye n'abantu gute? Aliniuliza, je, mume wangu wewe ukichunguza unaona mimi nakaa na watu kivipi? Ndamubwira ngo ubanye n'abantu bose neza. Nilimjibu, wewe sasa ni unaishi na watu vizuri. Arambwira tese wowe uhaye undeba kurabona meze gute? Aliniswali neno lingine, wewe ukinitazama unanionaje? Ndamubwira ati sheri wanje umeze neza, gusa wagwaye ariko buraca wakize. Nikamwambia, mpendwa wangu wewe uko smart, but asubuhi utakuwa umepona. Arangije arambwira ngo sejo. Aliniswali, je, kesho? Arambwira ngo sejo araja mu kiriyo gusoza ikiriyo ca sokuru. Aliniuliza, kesho tutaenda sasa kutamatisha matanga ya babu. Ndamubwira uraba wakize uragenda kandi nuzo utakize ndaza guhamagara nyoko. Nilimwambia hata kama wewe ni mgonjwa utakuwa wewe umepona, na kama hujakuwa umepona labda utakuja ukuchukua twende. Yongera ijambo arambwira ngo arumva ashaka kugenda. Aliniuliza tena nataka kuondoka ama kuenda. Se uraje hanze usiga umwana. Nilimuuliza utaenda wapi na uache mtoto? Arambwira ngo se umwana wande? Aliniuliza, je, mtoto yule ni wa nani? Ndamubwira ngo umwana wacu Etani. Nikamwambia ni mtoto wetu Etani. Yabashije kuvyumva ivyo musobanuriye. Yeye hajayakagua yale maneno vizuri. Naramufashe muhindukiza ijosi mutungira urutoka aho umwana aryamye. Nikamuelekeza pande mtoto alikuwa amelala. Arangije asa nuvyibutsa aruriruhurira araryama. After alikumbuka na kama akalala tena. Tugeza 6 za mu gitondo. Ikawa asubuhi saa 12. 6 aravuze agomba gukora shughuli zitandukanye. Asubuhi ile aliamuka akifanya kazi za nyumba kama kawaida. Saa moja ziburamo minota mikeya cyane. Saa moja after dakika kidogo before saa moja yaraje yicara ku buriri nari njyamye imbere yicara iruhande rwanje. Alikuja kaketi karibu na pale nilikuwa. Arangije ansinda umutwe mu gituza. Sasa alinisogelea kabisa, kalaza kichwa yake kwa kifua yangu. Sinarinzi ko ansezera, nakomeje kumubwira amagambo meza, ndamubwira ngo waraye ugwaye ariko buraca wakize. Nilianza kumwambia maneno mazuri, nikamwambia wewe ni mgonjwa lakini sasa utapona. Ariko umwanya mutoya yansezeye yagiye koga. Lakini aliniaga akiingia bafuni akienda kuoga. Abariho n'igare giwe ribera. Na hapo sasa ndio accident ilitokea. Mama Etani yari umukristo. Mama huyu alikuwa mcha Mungu. Abantu bose twari duturanye baradusuye bageze mu rugo. Watu wote walikuja kutuangalia kwa nyumba. Akaza bakirana ibyishimo. Alikuwa akipokea mgeni na furaha mingi. Umushitsi yageraga munza akamubwira ngo aje kumugurira soda. Mgeni alikuwa anakuja anamwambia nikununulie soda gani. Umushitsi yanga akaroba akaja kuzigura atamuteguje. Kama mgeni hisi kunywa soda, yeye alikuwa anatoka nje analeta soda. Mama Etani turamwifuriza iruhuko ry'abera. Mama huyu mimi namtakia sasa pumziko njema. Ndashaka gushimira abantu bakurikira. Wacha ni washukuru watu kadhaa ama watu hawa. Ndashimira muramu wanje mukuru wa Mama Etani witwa Mama Shema. Nashukuru Mama Shema, ni shemegi yangu. Twakoze ubukwe ari bwa kija hanze. Fanya harusi yeye alikuwa ameenda ngambo ready. Ariko yari umushiti wa Mama Etani, lakini alikuwa rafiki wa dhati
wa huyu mama. bavuganaga buri saha buri joro buri amasaha yose Walikuwa wakiongea all the time, asubuhi, mchana, jioni. Mama Shema aratubwira ati imirimo mama Etani yamukoreye, Karibu kutuambia kazi ambazo sister yake alitenda. aravuga ati ntiyogenda ihere. Alisema kwamba sina budi sasa ya kujua ile kazi. Aratubwira ati guhera uyu munsi nzobamenyera renti. Alisema since now nitajua mtalipa nyumba kivipi. Kuzogeza namwe dosiye yanyu igeze kure mukaja hanze. Until sasa hata nyinyi munijoin mkuje. Sinarinze ngo inzu izayishugwa. Mimi sikujua renti inalipwa kivipi. Ukwezi kwarashira mama Shema kahita yantumira kuri telefone. Each and every end of the month alikuwa ananitumia pesa. Ubuzima twabanyemo na mama Etani, maisha ambaye tuliweza kutembea na huyu mama, twari dufite urugo rwiza kandi dufite n'amafaranga. Hakika tulikuwa na boma nzuri na tena tulikuwa sisi matajiri. Nta kintu twashatse ngo tukibure. Hakuna kile tulikitafuta na tukikose. Nta kintu yifuje ngo kimbure. Hakuna kile alitamani kwangu alafu akose. Ndashimira abanyamuhana bose ba Kayole. Nashukuru sasa neighbors wangu wote ambao wanaishi Kayole. Pastor wo mu karere n'itorero dusengeramo rya Pastors wote wa Kayole, especially kanisa letu. Ndashimira abachairman ba Kayole. Nashukuru sana viongozi wa community wa Kayole. Ndashimira familia yo kwa data bukwe mzee. Nashukuru sana familia ya baba yangu mkwe, mzee mzazi. Mzee yarampamaga yarankomeza. Mzazi alinipigia simu akaniimarisha. Mukecuru twaravuganye antumiye audio yarankomeza. Mama pia aliniimarisha. Babofu baramvugishije barankomeza. Mashemegi waliniimarisha. Ndashimira abavandimwe twari turi kumwe hano duturanye Kayole. Nashukuru sana ambao tuliishi na watu hapa Kayole. Familia kwa Kega. Familia yetu ya Bega. Tubaye hafi. Mumekuwa karibu yetu. Ndashimira ba sister mwe turutse Rwanda ndaturuka Rwanda. Nashukuru sana sisters wangu, moja alitoka Kigali, mwingine sasa alitoka. Baza bagaragaza kumvugisha kuri telefone nkarira tukananirwa kuvuga. Walijaribu kuniuliza kunipigia simu but hatukuwa tunajaribu kufikia kuongea vizuri kwa sababu ya machozi. Ariko bangezeho baza bakomeye. Lakini walikuja kwangu wakiimarika. Kandi baradukomeza. Na pia walituimarisha. Ndashimiye mabukwe cyane yaje akomeye kuko ntabitekereza. Nashukuru sana mama yangu mkwe kwa sababu aliimarika sana. Nabo basha kudukomeza nk'umubyeyi. Hata yeye alituimarisha kama mzazi. Tukaba twifurije mama Etani. Mimi natakia mke wangu mama Etani umuzuko wabera. Sasa fufuko la watakatifu. Kandi turizera ko imirimo yiwe. Na tunajua ya kwamba kazi zake n'Imana yakoreye. Mungu ambaye alimtendea kazi. Tuzamusanga tukazabana mu bwami bw'Imana. Namjoe ninataishi pamoja na yeye. Murakoze. Asante sana.